kwakhona umunye usisi oqhamukayo kahle hlangene usisi lwamuntu mangithi kuyambhekisisa kahle isimo sakhe umuntu omama kahle ngisho ukuthi uma wami lwamuntu lwa indlela abuya ngayo okay uza ngala ngakuthina ufika nje nalo plaka encane sinayo siyayiphuza okay bafethu hey kunjani angithi siyaphisa phela kunjani ma atsangena uma ngusisi ngathi oh usisi alright haya kunjani sisi yebo abafethu mina onakena kahle hle yabo abafethu lebehamba nabo abamnakile bona kwasi makusuka lapho basuka futhi bathi basanyakaza kancane basothenga iplaka bazokuthi bayirefill le khona alright ngisale nalo mama usisi uma usisi yeah usisi okay Ndiphinde ndinamkele into zakuthi igama lami ndingusixoshi Vikwa ndiphinde ndinamkele kwakhona kwi-show yethu ethi umjolo iscam efumaneka pha kumjolo show ke kanti xa kukhona umuntu apho ekhaya onqwenela ukusibalisela ibali lakhe angasiyafumaneka kuwo wonke ama social media platforms okanye asibhalele pha ku-email yethu ethi umjoloshow@gmail.com namhlanje sivakathelwe ngubhuti wethu ozawuthi asixoxele ngebali lakhe uba umjolo yena umskeme kanjani umjolo yiscam bhuti wami unjani ngiyaphila sisamweni njani ndiyaphila nami hayi ndiyakubona uready yeah ngiready ngifuna ukuchaza konke nje hayi ukhuphe konke okusesifubeni hayi ngeke ngiyaskeman hayi iscam sokugcina hawo mina hayi angisawufundi ngiright nginje umuntu usukaphi ngokuhlala ngihlala la endaweni ekuthiwa iSemaran Hill kaSandi ila ngitholakala khona ila ngihlala khona yeah indawo yabula ngihlala khona kwaSandi kahle hle yaziwa nje ngoSandi ila ngitholakala khona ngihlala khona igama lakho igama lami nesibongo Kosinathi igama isibongo wagcwela uthokazi uMaya amaxozo umtholo uGabada injalo nje wamkelekele kumjolo show bhuti wena bakuskema kanjani ke kulomjolo lo okhona yazi into yami isitori sami side kodwa ngizozama ukuthi ngisensiba amafuphi sibe into emfishane nje ngizama ukuthi nje ngithi fa lokho kusemqoka nje kahle hle bakuskema ungaka so skema emjolweni ungaka ngithola nje lento le yenzeka nje into kahle hlena lento lena ayithathanga isikhathi akakabi nesikhathi isashisa nje into yenzeka mina ngisafunda umatric okay kunalento le kuthiwa iPens down masiqedile nje esikoleni sishiya amapeni phansi ukuthi sojive okay kwaphuma enye ipost ke la eyilayitheke mangaphosise 101 kuthiwa kuzobe kudance lapha kuzobe ikhipha nje ngenye indlela thina nabafethu sahlanganisa imali encane ukuthi sijabulise ngalondlela ngoba sesiqedile esikoleni kodwa phela sithanda kona iphento ezimnandi asifunda abafundi kodwa kuthiwa Pens down sathi hayibo kanjani satheleka khona okay sahamba ke sala kumele siye khona la no1 ade ngisho sesinavo imali ukuthi into soyikhokhela phakathi sofela sibe right okay sagibela intambama kodwa ngapi intambama yakho mhlambe la ngo4 kuya ko5 sagibela sashona khona hayi masifika khona hayi buzwanga yabo lapha indlela kumnandi ngakhona iskipha lesi sesingaphezulu dance kuphela yonke into imnandi khona utshwala iplug vele sasihlelele unyaka uqala ukuthi azini kodwa unyaka masibe amapeni phansi bafowethu senza kanje udanswana ngikho ke lapho ngila sidansana akungabe kumnandi lapha music utsho phezulu hayibo hey kwakumnandi ngangiqa kubona abantu bagqoka iqephe lapha kuyadansa ayikho umuntu onaka umunye yabo yonke into right kwathi emva kwesikhashana nje kwakhona umunye usisi oqhamukayo kahle hlangene usisi lwamuntu mangithi kuyambhekisisa kahle isimo sakhe umuntu omama kahle ngisho ukuthi uma wami lwamuntu lwa indlela abuya ngayo okay uza ngala ngakuthina ufika nje nalo plaka encane sinayo siyayiphuza okay bafethu hey kunjani angithi siyaphisa phela kunjani ma atsangena uma ngusisi ngathi oh usisi alright haya kunjani sisi yebo abafethu mina onakena kahle hle yabo abafethu lebehamba nabo abamnakile bona kwasi makusuka lapho basuka futhi bathi basanyakaza kancane basothenga iplaka bazokuthi bayirefill le khona alright ngisale nalo mama usisi usisi yeah usisi okay sasala ke naye maseli naye ngeke angisadansi indlela engidansa ngayo mina bengabuzwa bengisukumela ngidanse ngale ngidansa ngiright kodwa wathi kufela lo muntu usehleli la awusekho comfortable ke ngoku nawe angisekho right awunje mangiphefumula ngiyathi ngeke khona umuntu la ungisindayo ngeke kwangathi ngasuka ngeke yabo useplugile naye yabo nami ngiplugile yabo okay angibuze lo sisi athi manje ngiphuzana yabo ngithi hayi ngiphuze lokho kukhona la nakho yakubona nje athi hayi okay ngicela ukuthi ngifake kunye ngithi hayi ayikho inkinga ngakufaka hayi wabuya mebuya hayi lapha khona lokuthi ihenisi angaze ukwazi ukukubiza kuningi nje okukhona kodwa angeke kubale kongamagama khona kodwa kukuningi ucela itafula safika na wafaka iplaka lo sisi ayibo ngithi engaka alright
uthi biza nabangani bakhe hayi bafethu wozani nakho ziyakhala la bafethu uma uthi ngikhuzile ukuthi usisi la usevela sithengele iplaka alright kusenjalo hayibo saphuza saplaka abona ngiyabonza ngishayekile manje ngishayina bethi bajabulile konke right ngathi ngiyasuma ngisogcama hayi mangisukuma ngididizela nca angidake kakhulu ngiyadidizela nje kancane thwaba hayi nango lo sisi lo qhamu ngilandela ngemuva okay mangithi hla uyena lo nga relax ngaphola ngakhokha umoya nanga ufika la uthi yapho njani ngathi ya ngiyaphila ngathi wangilandela manje nge-toilet uthi hayi mina mbe ngithi ngiyakhona yabo ngithi nama-toilet abhekene kanje okay ngichame ngiphume ngibuye mangibuya athi asondelele eduze kwami athi boy yazi wena ubuke nje kwangichaza yilo ngisakhumbula kancane lokho sikithi nguboy ngiyaxela okay boy ngiyayizwa lapho yaringa ekhanda lami iyaclicka futhi boy okay ngithukile ngeke ngiyabona ngiyakubona khuluma lento engiyikhuluma ngisayikhumbula hle ukuthi into kanjani kodwa ngiyakhumbula ukuthi masiphuma laphana sahamba wangibuza ukuthi okay ngiyakwazi ukuthi ngikufakele imali nje manje yazi account yami hayi account yami ngiyazi noma ngidakiwe ngayitshela mthetho hayi ngiyayazi ngamfakela nginezifoni ngayifaka hayi ngixwayile ngaleso sikhathi ngithola ngixwayile ukuthi kwenze njani account okay wayifaka mingene ngibona imessage same time ngibona u4 lobo zira abalandela ngemuva ngisaso kwenzala okay ngangananga zenze nje nami okay nimephi nime ngaphandle kwe toilet ngapha sesingaphandle sesingaphandle kwali toilet mase sizokumele siphindele la ngaphakathi okay masifike simile laphana hayi sakuxoxa into encane ngiyayibona imali uthi okay ufayile imali kanjena ngangakunaka lokho hayi sangena ngaphakathi wangitshela ukuthi angeke manje boy sengicabanga ukuthi kumele ngihambe yabo ngithi hayi alright uthi ngisacela ukuthi kube khona into esingayenza okay angingamnanga yabo ngithi ngiyahamba wangisondeza ngibheka kanje ebusweni yabo ngathi ngeke ngamisa ngaloo ndlela ngoba ngithukile yabo wahamba wangiyeka wangisasenza ngaluso kodwa indlela ekwenzeka ngakhona kwaba nalokho sengeke konke cishe yenzeka la ngoba ngibheka lo muntu lo umuntu oledi kumina obuya ngibona ukuthi ngikanjani ngiyathi ayibona umzali uma wami uma ungizalayo kodwa manje ula futhi uthi sisi ngithi sisi kuyena ungathi ma yabona into le ngathi okay ngahamba ngakubafisa safika fisa ngumplace aningi sayishaya iplaka kwafele lezo ikhathi zokuthi yazini manje sekumele sihambe manje sekuyisekuseni ilanga u2 kuyanyuka ikhathi sa request Uber nabafethu ngoba vele bese nayo imali sangena ku-Uber sahamba umuntu sekumele aye kubo manje uphumula saphumula sonke hayi ngakusasa mangivuka ngiyavuka ekseni ngisayidumela nami ngiyabhanyaza ngazi kwenzakalani okay ngivuka ekseni ngisekhaya ngiyavuka ke ngiyaqalaza izolo besiphuze bekumnandi izolo mangizwe ikhandle lishaya ngayo yabo ngithi bekumnandi kusenjalo ufoni kukhona engelinayo ukukhuluma nje igama lakho usihle ofonayo mefoni umfowethu ngiyayibamba mfowethu sure bram kambani uthi hayi mfethu hayi kusharp mfethu izolo ave uflopa wena ngithi hawu ngiyaflopa kanjani manje ngithi usuphethe omunye umama izolo ngithi umama ungasabi into zami phela umama unayazi ngiyashisa uthi hayi umama ukuzala ngathi umama ukuzala mntwana umphethe ashehleka ngiyaqala ngithi hayi ngeke umama ungizala okay kuleso sikhathi kungena icall yabo mangena icall ngiyayibheka lokho la inamba engaseyivi ngathi mfethu sacela uma kancane ngini ngizobe ngibuyele kwena yabo okay ngi-answer le call mangi-answer i-call ngiqale ngibeke ifoni kancane ngoba manje angazi yabona ngisadidekile yebo kunjani athi yebo boy njani siyebo boy njani yabuya into ekhanda leli ka boy akekho umuntu edingibiza kuba nje bekeneneze boy bekuyena ngiyazi okay ngithi uba ngibiza ngoboy kunjani wathi ngiyaphela njani okay ngisaxwayile uthi lo muntu ongibiza ngoboy wenze njani alright athi mina lo wasisi lo ehlangane nawe e101 okay alright ngiyakuzwa ngiyabuya ndikhani ngikhulisa ukuthi ngihlangana naye kodwa manje ngisamkhumbula hle ubusweni unjani yabo ngithi iyazi ngisabhiza ngani nami konke ngisabhiza ngisafuna ukubamba iflag ukuthi phela nami ngiyaphakamisa hayi ngisabhiza konke ngisabhiza ngawo kancane lana ngisacela singene kuWhatsApp yabo sangena kuWhatsApp singena kuWhatsApp ngithi ngizobona uRich phela ngisho bethi nje hayi mphela usibonele ukuthi umuntu right lona ibu bangena la ibu usengisenzelile vele umlayezo ngale number ngifonela ngayo okay sengisakhumbula sishintshene ngeinamba kodwa lokho angisakukhumbula hle kodwa nayi ke silala kwicall la kwicall esikuWhatsApp sikuWhatsApp sangena kuWhatsApp hayi ngibona umlayezo la ngithumelela yona inakushangana nesilungane esincane lesi engaxothi siyashaya lo muntu bese siyakhuluma ngalondlela emnandi yabo nje yonke into right kuthina siyakhulumisana
Sengiyambuza ukuthi ngisacela ungisendele izithombe zakho. Angisendele izithombe. Kazi ngiphoxeka kanje. Angaze ngaphoxeka kanje ngibona umuntu uma wami umzali phela lo. Ngithi ngeke ngisayi wrong number, mhlawumbe wrong number yabo. Sengiyabona uyena lo muntu hayi wrong number le. If it's hey yabona nje angisengiphumile kuyena yabo. Athi hayi relax imina lo wayizolo sangikhumbula ngithi yange ngikhumbula nxa angisekho kuyena sengiphumile yabo. Athi wenza nje manje ngithi angihleli yabo. Usibheka ibank balance yakho uthi ime kanjani ngathi angayibheki. Wathi ayibheka. Ngayibheka angisakhumbuli ukuthi ngifayile imali yabo mangithi 4,000. 4,000. Ibu ngithi yakho umuntu aza leyo mali leyo angiyazi ngisho ngoba phela senda kuphuma esikoleni yabo angikagcine isikhashana sisabe ama pen parts senginemali engaka hayibo ngithi hey ayizasha amadoda zakhala ngathula ngathi yani ngiyayibona ngisho kasite ngijwayele vele imali yabo ngiyayibona le mali athi alright wenzani manje ngithi angihleli yabo ngisayirelaxele nje ngisayipholele le ekhaya uthi okay now 1,000 uthi 1,000 kanjani manje uthi ngizokufayela manje ofaka nangempela hawo lo muntu akangazi sikakenza ilutho mina naye kodwa imali senginawo manje 5,000. Okay ngarelax ngathi hayi okay wathi ke ngiyacela ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane la efonini yabo hayi ngithi alright ayinkinga sokukhuluma senginale mali vele manje asengiright ngoba phela usihle befonile ngasuka ngahamba sengiyaka bafethu manje yabo ngiyohlala nabo sikhuluma indaba zayizo ukuthi bekunjani phela izolo bekumnandi kanjani mangifika endlini egaleni bahlekane bafethu abangihlenga kanje bangihleka ukuthi nathi ngeke phela iflop yakho izolo yabo manje bafethu ngiflop engane bangithi wena ubethe umama kanje hayi sengithi hayi bafethu nikahle nani relax nini nani kahle yabo bangihleka hayi yazini bafethu buka lo mama nikhuluma ngayo ngivayile emalini bahaza bonke endlini hayi bunathi imali engaka ngithi bafethu kodwa manje mina ngeke oledi nje le bafethu simsheni pass shayile imali ngimblock siphume kuyena yabo base kusayimi usukubhayiza wena nazo uyabhayiza mfethu thatha le mali sisebenzele imali mhlawumbe uzophinda afake enye imali mfethu umsondeze eduze mhlawumbe uzofayela enye imali isengithi hayi khona ngendaba zemali yayibona into le ngathi hayi okay ayinkinga ngizokwenza kaba kusho abafethu bathi bafethu musukubhayiza ungatatazeli dedela igazi ushaya isipani sakho lezo besifuna ukuthi msize ngawo ungaloku ucabanga nini ubuka lo muntu lo ukuphi imali engaka engakwazi esekubona ikanya yimi yabo okay maqhubeka isikhathi sihamba lo muntu lona ungihlela into encane isikhathi akuphela isikhathi singanani engafoneli ayiwafona mefona ufona vele sisahleli nabafethu yabo ngithe inange phone wathi ayibambe ifoni ngaphumela ngaphandle ngiyakhuluma ke naye uthi azi namhlanje ngiye town sicela ukuthi sihlangane etown okay vele imali ungifakelile lo muntu ngeke nginqabi ngithi ngeke ngikwazi ubungifayilile imali vele lo usisi awungifayilile le mali alright ngaqhuma ngempela hayi ngatshela futhi ngiyabuya sekeni bafethu ngisathi shwi okay banganginaba bafethu alright ngaqoqa impahla fast ngashaya indawo eshisayo namfuna ukuthi ifile perfume imali lekhona ingadinga ngishona phansi ngene etaxini hayi zakhala sahamba okay ngihamba mina ngamasha ngafika esithawa wangitshela ukuthi okay sohlangana endaweni ukuthi hayi sahlangana lapho kwayikephi indawo ngathi khona indawo lezi zobuchule lezi elanga ezansi la angizazi hla amagama khona kodwa wangitshela ukuthi ke ngizofendana ukuthi ngafika lapho hayi masifika hayi sahlala ke naye mahleli ayi ongilanda ngaphandle lapha esongisa ngaphansi ngafica evele engilindile ngaphandle okay sangena naye uzama ungibamba isandla ngiyabona ukuthi ngeke futhi umuntu lona akasami nabantu manje yabo hayi ngeke hayibuye lo muntu ngiqhatha nabantu ngempela ngeke yabo manje ingibamba isandla sengaqala manje singaphuma egiyeni ngihlale ngala yabo siyakhuluma naye angikho lapha yabo athi ungasapho relax nabo ngizama ukuthi ngirelax methi hayi relax ngathi uyathuka nje yabo athi ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi umuntu kanjani yabo angibuze ngami siqu sami ukuthi ngumuntu kanjani ngamtshela ukuthi hayi ngumuntu kanjeni ngihlala nabantu ekhaya wangamtshela nje konke lokho khona kumele ngitshele kona yabo ngabe sengimbuzayo nami ukuthi hayi wena umuntu kanjani sengimbuza ukuthi ngiyakhumbula ukuthi abafethu bathi ngingabhayisi wena angitshele ngakuthi umuntu kanjani angitshela ukuthi hayi mina ngumuntu nje oyiphethe nginamabhizinisi ami ngiyakwazi ukuthi ngiyiphilise ngalo ndlela bese ngibuza ukuthi hawo ngoba ngiyabona ukuthi lo muntu lo kahle ngifaka la ekuthenini lo muntu kumele kube khona into ekhona kodwa nami unakho ukuthi kancane kodwa manje ngithi sengimbuza ukuthi hayi manje ebudlelwaneni nibuza uthando kumise kanjani kuwena uthi hayi la ngakwezothando umuntu wakhe baseyinhlelweni zokuthi ba divorce yabo ngathi hayi ziyasha ngathi azakhala madoda lo muntu lona vele akanamuntu yabo ngathi alright masuka lapho
Sisakhuluma lonto lesayikhuluma sayiqeda ukuthi uyangibona ukuthi ngitense kodwa yabo kancanyana yabo wathi hayi ngizobe ngifonele ngizokuthinta kodwa ke so uxhumana nje isikhathi sabe ufuna ukubona sikhulume lonto leyo kuphela sayikhuluma lonto sahlukana. Hayi manje sengifika ekhaya sengirelaxile manje ngiyacabanga nokucabanga ukuthi lo sisilo kahle hlena ufunani kumina yabo kodwa sengiyazi ukuthi kahle lo muntu odila kanjani ngoba phela nami sengiyayidinga le mali ngidinga ilokhuzi ichankura vele kuyadinga kumele sibazi umuntu ayiphilise yabo kuba ukuthini lo sisilo indlela enza ngayo imali uyifaka awucabanga indaba emali lapho awuyisweli imali iyazingenela nje iyangena awucelanga angicelanga ngiyabona ukuthi ngeke uyangithenga lo muntu lo ngeke angisibhayile iskilimi ngithi mangifike ekhaya usengifakela imali alright sengiyisho iprice ngoba kube bengazi ukuthi manje usengifakela imali hayi ngarelax ngathula ngathi azini ikhonto kumele ngiyenze la obese ngitshela ukuthi yazini ngiyacela abantu ukuthi sizama ukuthi sikhulumisane ngoba na isikhathi ngangakwazi ngimnikeze isikhathi kahle yabo ngikhulumisane naye yabo wathi ke ngiyacela boy kuba ukuthi sizama ukuthi ukhulume nami khona sokwazi ukubona isimisa kanjani ngitshela usazini ngihlela ukuthi manje umuve la ohlala khona umuve kini uzohlala eflatini la eThekwini obvious uzokhokhela hayi ngiyabona ukuthi ngeke phela ekhaya asimile kahle ngeke ngihlekise ngesimo sasekhaya asimile kahle asikho sihlweni kodwa ngiyabona ukuthi ngeke ama levels manje ngeke ngoba nakhona akukho lapha kupheleli lapha imake mntaseka wena unantombi ke kuyo yonke lento le eyenzeka intombi khona ikhona intombi ya iyabona nakusizinto zashintsha umama lo usisi lo uyazi ukuthi ilikhona imama ya ngalesikhathi sikhuluma naye ngamtshela ukuthi akukhona umuntu okhona wathi akana inkinga naye ngabamba lapho ukuthi hayi zakhala madoda shithi yonke into right hayi makusuka ke lapho sethi angimuve ekhaya xa kwaba umqansi kodwa manje ngiyabona ngeke lapha ngihlala endaweni e-right phela yabo sengiyakhuluma nabantu basekhaya ukuthi hayi ngeke sacabanga ukuthi ngithi shwi kancane khona into engihlanganisa eThekwini bangaba nankinga ngoba vele khasi baningi and futhi sihlala ku2 rooms baningi bangaba nankinga ngohlamba bonke sophungwa kancane athi hayi bathi hayi right boy bona usenza kanjani alright ngamasha mangimasha ke ngafika ke lapho la kumele ngihlale khona vele yonke into isi-right lapho kunefinisher emangingena ngaqala nje ngaqala angizazi lezinto lezi khona izinto lapha engingakwazi ukuthi isetshenziswa kanjani qale ngingene ku-Google ngibheke ukuthi le nto kanje isetshenziswa kanjani indlela okuhle ngakhona iziningi izinto ezikhona ukhazi ngathi azini ngishuthi sengiphila impilo ke manje ngoba nakhona indlela yami yokugqoka isishintshile shintshile indlela yokugqoka nabantu engihlala nabo sebengiyababheka manje yabo kodwa abafethu bayalazi ifayela ukuthi kahle hle unathi imali uyithola kanjani yabo okay siqhubeke isikhathi sengihlala vele khona lapho ukuthi afike ezoxoxa kumina usisi lo senesithukuthi ayafika ke manje mefika phela suke udinga into encane ukuthi yabo ngimanelisa ngalondle ngoba phela yabo hayi mina sengisekubhala into yami ngiyabhala nje yena ke amkele ngibhale yabo ukuthi sisifisana ngalondle ukuthi sengiyazi nami ukuthi mefika lo muntu angithi nje kancane ngiyashaya nje lokho ekushayekayo uyaphuma yabo ngiyakthemba ukuthi naye why right ngoba indlela ayihlela ngayo ijabule ngayo after kwenzeka izinto ezithini ujabulile lapho ne boy yabo ngiyabuze yala zo na into engiyifunayo yabo si right manje naye yabo siyaphilisana si grand yabo kodwa manje mina senginokuthi ngifuna imali noma inini yabo nami singayifuna manje ngoba kuthini umuntu wami lengithandana naye senokuthi uyajwayela umkhubo othi ngiyamfakela imali yabo nami sengijaka lo muntu khona izofalwa lo muntu imali angazi ngithola okay ndiyakufa injalo nje manje sengiyifuna imali okay angabe nankinga angifakele lo mali angifayela yona njalo nje ukuthi sengiyazi yafika ngenza umsebenzi afaka imali ngithatha imali ngifake ngale kumuntu wami siphilisana nje ngalondlela sibe mnandi hayi zambi ikhathi siqhubeka ikhathi zami wabe sengitshela ukuthi ngiyacela bandla kuba ukuthi ufike ngakumina unyaka uqala mangaphosisi uzicela ufike ngakumina endlini yami yabo angazi ngifike endlini yakho yena hleze zoclocka la kumina okay afike endlini athi mina ngifike ngafika kuyena ayi ngakhetha namthazini angigeze mfethu ngiyekuyena lo muntu ngoba vele uyangifayela imali ayikho ngoba mhlawumbe lo muntu wakhe nomuntu wakhe lothanda naye akekho yabo lo muntu hlela yedwa bethu ushayelo somisa ngalo ndlela ngathi hayi ngiyamashela ngiyakuyena vele ngibhorekile nangiphothekile into engiyenzayo ayimloyo shona phansi vele sengishaya ngama Uber manje ngisegibela itekisi ngiyaqala ngishaya iUber ngifike kuyena hayi ngiyibona bese ngijola into right sengiyayibona ukuthi ya unendlela kanje okay singene ngaphakathi angenzele lokho okudlana sikudle lokho kuhleka lento ehlekwayo ukuthi vele isifani sami la ukuthi ngibhale ngiyafika hayi singene emakamereni ngifike ngithi ukuphusha kancane kokuphushekayo kuphele kufike esiphethweni asisahlele sajabisana sisahleka phethu have kwenza kahle ngubona uyavuma ukuthi hayi wenza kahle mfethu yabo
Ngithi ya uthi ngiyayenza lento yabo sengiyazala nami sengizenza ihero la vele cha ngiyayishaya vele bese sengirelaxile sayixoxela indaba engatheni saxoxa kanjalo laphana umuzi kahle hle nomkhulu umuzi omkhulu nomuntu eniyenza ungayenza noma ikephi ngoba manje vele lonke into right sihleli ke njengoba sihleli kanje kunento enzeka lapha ngingayilindeli engangingazi ukuthi izokwenzeka abona ke abula into yenzeka lapha ngisacela ukuthi ngiyichaze nginabisi ungizwe kahle kwavele kwangena isidlakele sendoda engakanani indoda ingena ekamereni sihleli sokuthi ngisazenza ngithi uMr romantic njanja ungena umuntu uma engena lo muntu lo uze ngqo kumina ngithi yabo lento indlela ekwenzeka ngakhona ngazi lo muntu wayazi lanto leya wangena eshunqa kabi yabo manje nami ngiyaxeka singasukuma ngimaphezulu kombhede yabona ngathi sasikhathi ngasasikhathi ngithiwa ukhona yabo ngathi sasikhathi indlela yokushube ngakhona ngaqanga ngatatazela ngisazi ukuthi ikhipha naku sefuna ungiqede lento ngiyabona ukuthi mina ngibamba ngezandla le ndoda izongigwinya njengoba ngiyiqashana kanje izongigwinya straight lo muntu lo kwa ukuthi udedela impama eyodwa engazizunga ezindle yonke angisazi ukuthi idumaphi shanje ngempama ngangabisa uthi hayi musu ushaya nga hey yabona ndoda leya ikhuluma kanye izilwayo liyazwakala okuningi ngisakukhumbula ngoba ikhanda lami lingasathathi kahle lapha ngisengibuza imibuzo eminingi ukuthi kanjani ngoba lo muntu akasho ngunu ukuthi ngoba ngangicabanga ukuthi nginembuzo engiyibuza yona ekhanda ngisazi ngaleso sikhathi leso la muntu lo akadlala yabo la muntu angathiwa ngiyambona ngisho kumanje ngena la ngabaleka mina kumanje indlela engimsaba ngakhona ngoba phela nami ngumfanyana phela ngavi ukuthi mhlambe khona into engamandla enginawo ngumfanyana lo muntu kwathi uyabuya khona into soyilanda uyabuya ngabona ukuthi angeke ngizofela la ngeke nathi baleka kangabisabuza ukuthi umama lo usisi hlala la mfana hlala uzozama ukuthi ngikhulume naye ngathi angeke ayikho into ezoyikhuluma mina ngiyabaleka nje manje kodwa ngakwazi ukuthi njengoba ngibaleka ngathatha ifoni yami ngaphuma nayo ngachitha ngiyabaleka ngiyabona ukuthi ngizofa la nangenhlanhla igate ngalifica livuliwe angibuzanga ngabaleka ngenhlanhla ke kwaukuthi ngiyahike laphana kwakhona umuntu ongidabukelayo wangingenisa emotweni yakhe mangingena emotweni yakhe ngamtshela ukuthi angeke yasingisonga manje inkunzi kanje nje understand istory sami engizama ukuthi ngishaye fast okay into yafika ndala musi nje manje uzoyenza kanjani lo mhlawumbe uzongifuna njengoba ngihamba kanje kwaukuthi ithi into hambe eflatini ngammasha ngaye eflatini mangifika eflatini ngiyahlala nakhona ngiyatatazela angisazi ikhiphana manje izinto ngizenza ngokutatazela ngisazi ukwenzakalani okay ngahlala nje kanjena ngisazi ukuthi manje ngenze njani ngihlale la ngivalele ngabe ngicabanga ukuthi okay njengoba ngivalele la lo muntu lendle yakhe uyena une access yona yonke into enzeka la ngihleli kanje angisazi ukwenzakalani ngithi izinto pheka manje mfethu if nangenhlanhla ifoni ngayikhumbula ikhona ifoni vele izinto eziningi zikhona la efonini alright ngapheka impahla fast thele ngigibele ku-Uber shona phansi ngishone manje ngibheke ekhaya mangifika efonini angibuzanga izinto eziningi ngavele ngathatha ifoni yami ngangena kwi-number ngamblock ngangena WhatsApp ngamblock inawo ngase ngisho nanezithombe zakhe ngadelete ngisho kwayithombe lezo nangebhadi nangenhlanhla akekho umuntu wangilandela emva kalapho hawu yaphela kanjalo ke ngosoft life yaphela kanjalo konke nje kwashabalala nje kangalendlela ekwenzeke ngakhona yebatase kanti abantu akusabless abantu besifazane bodwa kuphinde nabantu besilisa babless kodwa asikhwapho ke ngokumuntu asekhaya engiveni kokuba uphelelwe ngumsebenzi ngoba bowusebenza waphindela ekhaya wahlala akusekho into oyifumanayo akusekho apho ubhala khona ngoku kwabanjani phakathi kwakho nemama ke gogo lo sicele kona izinto zazingasahambi kahle ngesizathu sokuthi wayenokuthi angibuza ukuthi nathi ngifayile imali kanje futhi lo mali ikhona imali manje isikhathi engenaso ukuthi ngimfakele ukuthi ufuna into eziningi ngaqinisa ukuthi siyaxabana lo ndlela masixabana ufuna ukuthi ngimlandele ngemuva ngangabe samlandela ngemuva mina ngamshiya kanjalo manje izinto zethu phakathi kwethu so2 ziyabheda nabe niyahlukana kanjalo sahlukana kanjalo ke ngomuntu asekhaya mangase kuthiwe ke ngoko unikezwa elinye ithuba ke ngoko lokuthi nali shuka wo hayi ngeke angeke ngaphela zonke angeke ngikwazi yabo nje into engayibona lapha ngeke angeke ngilithathe lethuba nje ngingayishiya phansi lonto le into engikwazi ukuthi ngiyenze ngeke ngiphinde futhi ngiyenze ngeke
Ke ngoku ungathanda ukubacebisa kanjani abamameli lapha emakhaya abafisa okanye abanqwenela ukuthi nabo bazitholele amashuga mama? Lento leyo ngisacela ukuthi nje ngibeke nje kanje igqame nje lento le. Ukuthi yabo empilweni kungajahi into engaphambili kwakho ngoba kuba ukuthi mina kanje bengumuntu othanda izinto kakhulu yabo. Yonke into bengifuna ukuthi ibe usingami kahle hle. Yonke into ngifuna ukuthi ibe ngami yabo. Makuthi siyaphuma ungayithandi izinto ungekwazi ukuthi uafford ngoba kuba ukuthi angikwazanga ukuthi mina ngiyengeke ekuthenini nenginikeza imali ngabe konke akwenzekanga lokho. Nokuthi ulalela umuntu ungakutsheli into right. Ungamlalela umuntu ngikutshela imali into right ngoba kuba kukhona abafethu aba right kumina. Abezongitshela ukuthi lo muntu into le i-wrong angiyeke phansi. Ngoba nami ngacabanga ukuthi okay abafethu bathe ngabe sengihamba phe kwenyathelo zabo. Ngenza lokho abakushilo. Mina into engicela ukuthi ngigqamise ukuthi umuntu angayijahi impilo ngesasokuthi uyayibona ukuthi okay makufika isimo esikanje ukuthi unanga umuntu uthi kanje kuwena ngoba vele uyabona isimo sakho okay umuntu osemdala nakhona ungakwazi ukuthi ubhale wena kuyena. Akusizi lokho ubunandi beminute ngona impilo yakho yonke njengoba kukwazile ukuthi kumina sengilahleke lo muntu ade ngimthanda ngokweqiniso ngesimo somuntu engingamthandi ade ngifuna ukuthi ngenze lokho engenza ngithole leyo mali leyo. Umuntu nje angayijahi impilo engaphezulu kwakhe. Ilokho engakusho. Siyabonga kakhulu bhuti. Bantwana basekhaya senivile. Sebenza nzima ukuze ufumane imali ungaze wenze izinto ezingalunganga ngoba wena ufuna imali. Ntasekhaya ungalibaleka lokhu kusifollowa kuwo wonke ama social media platforms umjoloshow okanye usibhalele pha i-email yethu ethi umjoloshow@gmail.com. Until next time, enkosi.